alinichapa nikaanguka kwa kitanda. Okay. Ndago rere kumbe mutumia uyo ari nake ari ni akuite sufa ya soda. Yari alikuwa amebeba chupa ya soda. Wakati nilikuwa kwa kitanda niwo mutumia ucio oire sufa ya soda akejikia akaniweka kwa sehemu zangu za siri. Mimi sikujisikia tena hapo. Venye ulianguka ulizirai. Siwezi kuambia kulienda hivi na hivi. So walifanya hivyo mbele ya watoto? Walifanya hivyo mbele ya watoto. Kakijana kangu kakubwa. No kakutariria rugano rugu wega fio. What? Venye alikufa ulibaki tu peke yako? Tatikiro de ikana ndo aproti ya utaikaraga. Na dare ginya na muthuri? Dai na muthuri? Dai na andu ao? Ni ndageria kumuria ajirire onake ni kura orite kwao. Na riu we ni akurire hari akurogotire ri no wagutete kana ndui? Alirikana muthenya umwe okire nyumba. Kindu thaa 4 uguo cio tuku. Okay. Ndamo hingurire nyumba ta muthuri. Kinjira atiri ndi na mugeni we no ugume. Ukome haha thi na ciana ciaku. Haiya. Turarara riri. Riu mugeni uyu ni uriku kanake? Ari na muiki. Ari na muiki kairi tu we kari gathaka we kugira. Uga kari gathaka gukira niki? Kari gacungwa. Ari gacungwa. Okay. Ndigikombe nako. Nimokire. Mara iro riri nyina ile thina twana twako. Juu sasa mwenye alikuwa ananiingia ya nyuma ni kulazimisha, alikuwa analazimisha. Na hiyo machungu yote. Hata eri msichana mwenye ajua wanaume kuliko mwenye anapitiwa huko nyuma. Juu wakati walilala na mimi nilipasuka. Wapi? Na matako. We? Hello guys, how are you doing? Mimi naitwa Simon K. Karibuni sana siku ya leo. Na nashukuru sana kwa support yenu yenye mmekuwa mkinipea, kusubscribe, kunisupport, kuwatch zile videos nimekuwa nikiweka hapa. May God bless you so much. I really appreciate. Cause najua kukubali tu kuspend time yako na kutumia bundles zako kujiangalilia hizi videos. Manze ni support kubwa sana. So God bless you so much for that. Na kama hauja subscribe kwa hii platform, kindly subscribe kwa sababu tunakuleteanga vitu mzuri sana. Tunakuletea professionals wenye wanakuadvise, wenye wanatuongelesha, wahubiri au wote wanakujanga hapa. So before niende sana, naweza kukumbusha kuhusu what we are teaching here kwa hizi studios zetu ama kwa hii shule yetu. Kama uko hapo na unaweza unataka kujua about videography and photography, professional photography, professional videography, film production, uko na mtoto wako unaweza taka asome computer packages, ama hata wewe unaweza kuwa na interest ya kusoma about computer packages, animations, 2D and 3D, graphic design, fine art, unaweza taka ajue kuchora, akuwe pro, DJing, zile vitu zote ukimleta hapa tutakuwa tunamfundisha. Na sisi ni ma-professionals, tunadeal na ma-professionals, tunakupea kitu yenye unahitaji, kitu yenye unapata kwa ground. Hapa sana nasemanga sisi tunadealing na practicals. Ma-practicals ndizo tunafanya hapa mingi sana. So ukileta mtoto wako huku ama wewe mwenyewe ukikuja huku, cause naona hata kuna watu wakubwa wanafanya inquiries, labda unapata mtu anataka kufanya graphics, mwingine anataka kufanya IT, mwingine hakuwa amefanya computer packages anataka kufanya size, mwingine tu anataka kujua tu kutumia computer hajui. Kuja tu huku tutakuonyesha hizo vitu zote. And that is why we are here juu yako. Na ukitaka kututembelea unaweza piga hii namba 0724333313, 0724333313. Na ukikuja hapa kwetu mimi nakwambia utai regret, because we are giving you the best. Kama ni mwalimu mwenye anakufundisha, muna interact na yeye one on one. Bado kama unaweza taka kusoma online, labda wewe uko mbali, hauko Nairobi, hauko Ruiru, labda uko Kitale, uko Kisumu, uko diaspora, bado ukitaka kusoma online, we can still handle that. Na utafundishwa vizuri sana kila kitu yenye unataka na watu professional. Kama wewe bado unajua everything about video, lakini unaweza taka kujua cooperate vitu kama drone, gimbals, just call us kwa hiyo namba na tuna offer hizo vitu zote. So karibuni sana. Kitu kingine naweza taka kukumbusha,
ni kuhusu zile ploti nimekuwa nikiuzia courtesy of Tayari Lands and Housing. Niko na ploti ziko Isinya. Na by the way, hata watu wenye walienda Isinya last time waliona venye hiyo place imegrow. Mahali pazuri sana. Plot inakuuzia 450,000 Kenya shillings ukibuy cash. Na kama unaweza taka kununua na installment plan, it is 500. Whereby unaekelea deposit ya 150,000, balance unalipa na 6 months. Zingine ni kuitia zile plot niko nazo pande za Matu. On your way to Mwingi mahali tunitanga kwa Mudhos. Hizo plot inakuuzia 99,000 Kenya shillings. Na niko tu na plot mbili. Niko na mbili tu. Hata mtu mwenye alikuwa amepiga simu alikuwa anataka hizo ploti. Alikuwa anataka 4 zimeshikana. So zingekuwa zimeenda. So hizo tu mbili kama kunaweza kuwa na watu wawili watajitolea, ama mtu wa feel staki project inipite, ama labda hata utake kushikanisha zote mbili. 99,000 Kenya shillings. Ni ploti za 50 by 100. Na kama unaweza taka kubuy na installment bado hatutakufungilia. Installment plan ni 120. Unaekelea deposit ya 50,000, balance unalipa na 6 months. For more information unaweza piga hii namba ya simu 0715 99 9909, 0715 99 9909, ama unaweza tembea ofisi za Tayari Lands and Housing. On your way to ukiingia Thika kuna stage inaitwa Gatitu. Ukiwa hapo Gatitu opposite utaona Shell petrol station. Then ukiwa hapo Shell kuna building iko hapo inaitwa Mco Plaza building. Uende huko third floor room 302, utapata ofisi huko. Na hata ukifika Thika tu ufeel ni kama umepotea kidogo, piga tu hiyo namba 0715 99 99 09. Karibuni sana muthenya wa umuthi. Ndina mugeni wa Jerera na ni ngwenda tuthikiririe rugano rwake na tucoke tumenye uria tungirugama nake kana uria tungimuteithia. So mwe karibu muno na muikare hau muigue mwe haria hagirire. Reke tugeithia tule maritwa make na ni njui rugano rwake hihi ni akwaria Githwairi Gikuyu uguo. So you have to bear with us today na ukimu accept ro uguo hana. So karibuni sana na tugeithia tule maritwa make tucoke tuthi na mbere. Karibu sana. Urore kamera eno ugeithie eroreri. Uambie majina zako na alafu sasa tusikie story yako kutoka kuzaliwa hadi mahali umefika. Ndio? Yeah. Niko mugeithia eroreri. Amari to jita kwa Kamande John. Nimete itura ria Naikuru. No haria ndareirwo mwena wa Nyeri, handu etaga Rware. Nyeri. Oh. Yeah. Sawa. Sawa, sasa wacha tusikie story yako. Unaweza changanya na Kiswahili mahali unasikia Kikuyu na kulemea, si ndio? Sawa, twende sasa. Dauga nyumite itura ria Naikuru no kurerwo ndareirwo Nyeri County, handu etagwo Rware. Hau ni ndekorire na mutumia wetagwo Mirika. Okay. Mirika ni waigi mweta mami. Tondu no ya nderete. Okay. Ndaigana ni ndageria kumuria umo wakwa. Anjira ni adogota ni kudogota dogotire ta mwana wa teto. Yani ni kuteo ndateitwo. Okay. Na we akioya mwana tondu enake ndari na mwana. Okay. Ni akijoya akiderata mwana wake. Nitoikarire na Mirika ginya grade 7. Hau nio Mirika aurukire. Okay. Gitigo itare mami riu. Tondu no yari mami no yari baba. Sasa yeye alikuwa na watoto? Ndari na ciana. Oh, so venye alikufa ulibaki tu peke yako? Ndatigire ndeika na andu a proti ya utaikaraga. Na ndari ginya na muthuri? Ndari na muthuri, ndari na andu ao. Ni ndageria kumuria anjirire onake ni kura orite kwao. Oh. Na riu we ni akurire haria kurogotire ri no wagutete kana ndui? Hindi oi hau. Tondu nake ni ari na mathina. Okay. Nyai karaga tha ingi kona he agaikara oguo ni ta muguruki. Turamenyania. No tondu ni ndamenyete gwikara nake ri. Ni aikaraga akistuka no da astuka ri ni ndakoragwo ndiri osawa tondu ri ndamenyereire. Okay. Twaikari oguo. Riu mami auruka ri kende mweta mami auruka ri ndatigirwo na jirani hau. Ikara na jirani ciari hau igire. No tondu nao mari na ciana ciao ri ni maguaga wana muno. Karuta wira marito ciana ciao ndirathi cukuru ni ndirathi. Ni ta majoyaga ta ngombo yao. Nyingi ona hatire maisha. Okay. Kihaiba ndaumire bara. Gihoya lift
Ukihoya riu hindi wigana atia? Iyo ndari o munene no ti munene uguo. No ni ndioi maundu maingi uguo. Okay. No ndagiririe uria ingiota. Ndagumire bara ngĩhoya lift. Kiuga he manjũrire atĩrĩrĩ arĩ mũthuri anjũrire atĩrĩrĩ we no mwana arenda gũthiĩ na mwĩra arenda gũthiĩ Nairobi. Anjũrire Nairobi arenda gũthiĩ kũ? Ndamwĩra atĩrĩrĩ we wakinya hau Nairobi rĩ nĩ gũthiĩ harĩa ngwenda. Mũthuri ũcio arĩ mwega tondũ ndanjũrire ciũria na ndarĩ mũru. Nĩ yaheire lift nginya Nairobi harĩa Hekima Place. Okay. Hau mũkuru kwa Njenga ndacukirwo hau ngĩingĩra mũkuru. Hau nĩho ndathire kwanjĩrĩria maica rĩu. Hau nĩho ndambirie ndaikaraga ta cokora. Okay. Ndakorire airĩtu hau aingĩ we. Maikaraga hau ta cokora. Ndarĩ kĩngurubu hau tũkĩikara nao nĩ manjoire ngĩmatarĩria ũrĩa maica makwa mahakũra ndauma ũrĩa kũhana. Tũikarire hau nao nĩ manjĩtĩkĩrire tũkĩikara nao. Rĩu hau tũikaraga rĩ rũcinĩ twathiaga tũkĩroka ta ma plastic. Wathiĩ handũ rĩ wakora akorwo nĩ matunda matetwo rĩ ũkathura marĩa mega. So sasa umekuwa chokora? As in street girl. Wacha tutumie hiyo jina. That is street girl. No twari aingĩ. Twari ma street girls. No tuge ũguo. Rĩu twaikaraga hau mũkuru kwa Njenga. Twaikaraga hau. Taikarire ta mĩaka ĩno ũguo. 4 years? 4 good years. Kinya ngĩmenya rĩu. Ngĩmenya maũndũ ma ũgima nĩ kuga atĩa. Okay. Hau nĩho ndacemanirie na mũthuri wakwa. O kũu street-inĩ? O kũu. Ũcio nake wĩra wake warĩ kũrũria mĩkate, keki na nduthi. Okay. Akuaga makeki nduthi ũguo akĩtwara gũkũ nduka-inĩ. Twacemania nake rĩ twacemanirie ũũ ndathire ũrĩa wonaga rĩ o ũgĩthiĩ kuoya mũndũ kĩndũ. Ndamwĩrire we rĩ ndũkĩndeithĩrie na mũgate rĩ ndĩna garagu. Ndanyimire nĩaheire akĩetha tibobu akĩnjĩra atĩrĩrĩ rĩu ethe ĩno yake nĩ iria rĩ nyuanĩrie na mũgate. Okay. Mũthenya wa kerĩ rĩ nĩokire akĩnjĩra atĩrĩrĩ we nĩ ũrateceka na ũrĩa mwana mũnini rĩ no wĩra tũikare nawe. Okay. No nĩaigĩte nyũmba. Nĩ arĩ na nyũmba ya rent nĩarĩaga rent arĩ na nyũmba yake. Okay. Uma hau tũkĩikara nake. Tũikarire nake Nairobi ta mĩeri 6. Akĩnjĩra atĩrĩrĩ arenda kuma kũu. Aume kũu twathiĩ Kinagobu. Twaikara Kinagobu rĩ ngĩgĩa mwana wa mbere. Ndagĩa mwana wa mbere rĩ maica matarĩ moru ũguo. Ndagĩa mwana wa mbere rĩ akĩambia kũnjĩra atĩrĩrĩ ndĩrenda gũthame gũkũ rĩ tũthiĩ tũraya Naikuru. Naikuru kũu Juja. Okay. Ngĩmwĩra atĩrĩrĩ no sawa. Rĩu gwĩka atĩa na nĩwĩtĩkĩrie maũndũ make rĩ nĩwetĩkĩra kũhika. Twake twabuate rules yake. Nĩguo. Twathiĩ Naikuru. Mũgĩthiĩ Naikuru. Twathire Naikuru nake tũgĩikara hau. Nginya ona tũkĩrathimwo na mwana wa kerĩ. Tũgĩikara twarĩ hau ye nĩarutaga wĩra. No ndendaga mũno niĩ thiĩ wĩra. Endaga gũthiĩ wĩra. Endaga wĩikare nyũmba. Endaga njikare nyũmba. Na arĩ mwega mũno. No ndagĩenda ya gatatũ rĩ maica makĩambia gũcenjia. Mũthuri ũcio rĩ akĩambia kũnyua bangi. Okay. Nĩwona hau nĩaraikara na andũ anene kũmũkĩra. Okay. Ona nĩanaingiana na watu wanini wa machokoras bado. No nĩmarendia rĩrĩ tobacco. Nĩmarendia mbakĩ na nĩcio arahũthĩra. Makamwenderia mbakĩ tobacco miraa. Hau nĩho maica macenjirie. Ona nginya akĩambia gũthiĩ na aiki rĩu tũirĩtu. Nginya ona nĩokaga nao nyũmba. Okay. Aririkana mũthenya ũmwe okire nyũmba. Kĩndũ thaa 4 ũguo cia ũtukũ. Okay. Ndamũhingũrĩire nyũmba ta mũthuri. Akĩnjĩra atĩrĩ ndĩna mũgeni we no ume. Ũkome haha thĩ na ciana ciaku. Haiya. Tũrarara rĩrĩ. Rĩu mũgeni ũyũ nĩ ũrĩkũ oka nake? Nĩ ũgwĩka atĩa? Nĩguo ndĩroria mũgeni ũyũ nĩ mũndũrũme ka? Arĩ na mũiki. Arĩ na mũiki kairĩtu we karĩ gathaka we kũgĩra. Uga karĩ gathaka gũkĩra nĩkĩ?
Kare gacungwa. Kare gacungwa. Okay. Ndigikombe nako. Nimokire. Marairo riri. Nyithararire thina twana twakwa. Aya, riu warara thina twana twaku? Eni. Na twakwa makurara makiagana haha uriri-ini? Oe. Magirutire maundu mao. Mageka turi o hau. Okay, iguaga. Igiguaga. Na ndugiura uguthiko. We? Nukura. Na wina twana na ndio ndai ni nene biu. Winengi? Ndinengi. Na yaire na mathina bado ni ageragia kuma. Okay, pole. Ni kunyitwo ni da okay, ni kuciara gwakwa ri. Ndaciaraga na operation. Okay. Riu ndeo ya gatatu ri ona ni gutumwa ndatumitwo inyitire tondu ni ageragia kuma. Okay. Koguo ri ndacokire gwiciria nganita ekaga uguo tondu ndiari no hoti wa gwika uria yani kumuigania mahitaji make. Tondu thaa ici wi muritu. Ri muritu. Ndurahota kiria wega. Ndirahota kumuhe irio ciake wega. Okay. Riu au ri agiciria thiethere. Maybe areka uguo ni tondu wa mathina maria ndi namo. No na kuri uguo ri aramarehe nyumba atia na ndi hau itikaba ekire na kuu. Kafe ekire na kuu. Ekire na kuja itu toro ri yu muthenya ora ekire maundu biu nginya ona ningi makangirigwa kana ni mundu wa kawaida kana ni ndo jamenyire okire thaa 6 thaa 7 cio tuku kirigariga murango nyere jewire wega tondu ndari toro ni arigarigire maita tamana nari ya kana ni ndaiwire ni authirie thauti kwitana. Okay. Ni ajetire ajetare ndokerire o ndiri na marotero imuhingurira murango no ndiamenyire kana hari na mundu thutha ngongo wake ni agerete kwi ari na muhiki. No mutumio muhiki ucio ari nake ri alikuwa amejaribu kujificha kwa mgongo yake. Usimuone? Nisimuone. Ndamuhingurire nilifungulia murango nimaingirire no ndionire muthuri ucio mutumio ucio ri ndiamuonire wega. Ndiamutheririe. Okay. Wakaingia kwa nyumba. Wakati waliingia kwa nyumba muthuri wakwa ni ajoria atiriri uria guciara wega ta ciana ta atumia aria angi niki. Atirega guciara wega ta atumia aria angi niki. Ndamuria guo ri eno ni mahema oire guoko ni mahi. Akĩambia kuhura hi. Akĩanjiria ku na ni ahurire nginya giura matu ni ndorite matu by the way. Nikio taraigua wega? Ni ndiraigua. Ka kuhuraga na ki? Makofi. Eno igofi ria mundu rumeti undu muna ria kiria ria mutumia. Ni ndakwira ndahurire mahi. Nginya matu makirinda no. Ona ni no njuge no Ngai ana akikorwo ni ndiraigua mundu akiario hena ku. Ni ahurire mahi tamana. Na hinya pio. Mwena uyu na mwena uyu mahio. Kegwire mari ilikuwa makofi moto. Ilikuwa na sasa hiyo amekuuliza nini? Ndacokire kwiciria atiriri aga nitahekaga uguo niketha ndikamenya kana hena mundu thutha kana mari na plan nyingi mari na plan B. Alinichapa nikaanguka kwa kitanda. Okay. Ndagwo riri kumbe mutumia uyu ari nake ri ni akuite chupa ya soda. Alikuwa amebeba chupa ya soda. Wakati nilikuwa kwa kitanda nilikuwa mutumia ucio oire chupa ya soda akijikia akaniweka kwa sehemu zangu za siri. Amekuweka aje? Ndi hari oriri ndigomete. Ndio nyeje sikuwa na varianga hizo manguo. Maguo ati nyingi tu kana dress kadogo tu kepesi. Ya dara ile hari oriri niwe ndaikirio sufu. Kwani umepanua miguu na yeye? Ama kayo wigiete maguru atia niguo guikie? Okay, rero menya nye ndagoire. Ni kurigwo ndarigirwo ngigwo riri. Ndagwo ri marieri ndukarigwo marieri ni guteithia mateithanagia. Riu hauji ndagwo ri riu ni ciana cianjiraga mami uikirwo uno baba gwikirwo uno. Juu kujisikia tena? Mimi sikujisikia tena hapo. Venye ulianguka ulizirai? Siwezi kuambia kulienda hivi na hivi. So walifanya hivyo mbele ya watoto? Walifanya hivyo mbele ya watoto. Kakijana kangu kakubwa. No gakutariria rugano rugu wega biu. What? Kaigana gate hendio? Ndio kare na miaka ri ka first born kare na 8 years. Gakionogi kio shufa. Uguo. We sasa venye uliamka ni watoto walikuambia? Ni watoto na wakuniambia saa hiyo. Mimi wakati niliamka nilijipata hosi.
Ndeko nao siri. Wakati niliamka, kitu ya kwanza ni kuuliza watoto wangu wako wapi. Nilistuka, nikaangalia side hii. Sasa penye niko, ni pale pako silent, sijui niko wapi. Nimoria fea tu anatu akwa. Leo hau daktari ni aje. Wewe hari ori. Ndira wewe thibitari. Okay. Ndendire kwaria muno daktari ucio wambe uhorere tukwira maundu mage thutha-ini. Uru wakwa ego oguo ri ni orire akioya mirigo na agithie. Uguo niguo twatiganire na muthuri. Haiya, hau niho mwatiganire? Hau niho twatiganire. Arija gweka oguo niguo athire. We? Athire. Ino ene ndatigirwo ciana. Anie gutiri wira igiota. Ego mathibitari ndekaire thibitari ta wiki 2. Ndacoka nyumba ri ndaikaire ta wiki 2 na nusu. Ngicoka thibitari ringi riu kugia mwana tondu ndayari na wiki yatigitie wiki 3. Okay. Ndacokire thibitari. Ni ndahirwo mwana wega biu. Biu. No mathina mambiririe hau. Mathina ma manda. Ndakwira ndauraga thakame uguo ta mayo. Ona ndacoka nyumba ri ndagia mwana ndacoka nyumba ri yuma thina makiambirie wega biu tondu kindu kia mbere ndikuria wega. Yani gutire mundu urani support. Iko na mtu akuni support. Sasa mashida ikaanza hapo. Nilikuwa natoka damu kama maji. Indo ira ndateithirio ni jirani ri tondu kware na andu a Edwenga. Sorry? O hau tuikaraga Buroti. Moka gaide ta imwe makaturere irio. Agiguo. No ne hakinyire handu. Ona ndire ona mathina mau. Radi road ri ni atoire ta mieri iri agitatukarie ready tondu tutire na wira. Okay. Tondu ni arona twina mathina. No hinda rira mieri iri atherire ri radi road agitira atiriri. We ndenda kuredi nenda mundu aigire nyumba iyo tamenya ire mugwika. Urona nitwaigatwo na ndina twana ndina kana kage kanini. Hau ni ndaumire. Tukithi kwetha twathire kwetha Karvati. O hau na Ikuru town. Karvati. Karvati hizi maji zinapitanga kwa barabara. Hapo ndipo tulikuwa tunakaa. Okay. Na twana twakwa. Aikarire kilota wiki 2 mutumia okire. Ari mukuri no kwanza. Okay. Kijira atiri tukiaria gimwe karugano kwa kijira atiri reke jiko guo ri. Geto etwa na tutu twiri tuhi. Kikare na tu. Okay. Ciana icio ni ciathire no ciari njugi muno ciekaga gogo rucini ri. Ni giukira githi ago ni guthi gwetha kindu gia kuria ri. Na magokira. Huko naonanga watu wanatupa kwa mapipa venye watu wanatupanga hizi machakula ma leftovers. Okay. Wanaenda wanatoanisha. Tondu nie ona siku zingine nilikuwa nalemewa na kuamka. Okay. Wanaenda wanaokota walikuwa wanajua penye tunakaa. Akakuruka kiuga atiriri mam akitengera fiu na ne kindu almost kilomita kimwe na nuthu haria tuikaraga nao haria maikaraga that distance. Akubwa kana kimbia mbio kana kuja na niye baba mshika upe shika ukure hii mtoto apate maziwa. Keka wao. Akaeka kwa kajira atiriri mam wewe usijali nitakuwa mkubwa tu. No akura. Na nyingi kuria atiriri nikiurajira uguo. Mam sijawahi jua kwa nini baba alikufanyia hivyo. Lakini usijali nitakuwa mkubwa. Ona kinyomo tekauga wao. Okay. Yoi kalide hau. Tena sana takwa. Otorio hau ri. Mimi naendelea tu ku bleed. Nikienda pahali nikitafuta kibarua ya kufua, bado nikiinama, unaona hiyo kuinama, niko na mashida, bado blood inatoka. The more nimeinama kufua, the more na bleed. Hii tadira hado mutumia omwere gimwage barua. Ihura guore akiona mathina maude namo. Gimes all of a sudden ngiruta wira. Okay. Damesire ni onire. Kijira wena thina uriko. Lakini aliniongelesha vibaya but nilimuelewa juu sasa niko kwake. Aliongelesha vibaya aje? Akaniambia aje uko na shida gani? Hii ni nini? Unaona sasa ni damu imwagika chini. Sikuwa nimevalia yani hizi pad zetu. Sikuwa nazo. Juu sasa nilikuwa natembea na akota kama ni nguo, nikipata nguo imetupwa pale, hiyo sasa ndio nilikuwa nakata. Naweka natumia kama pad. Na bado ndio nilikuwa nakata nafunga kadogo kadogo.
Tulisurvive hivyo hadi mtoto wangu akakua. Sometimes kukinyesha naenda naomba tu mtu pahali tunalala huko. Of which huwezi lala vizuri. Utasikia bado yani hawana ile roho ya utu. Mimi nikakaa hapo, mtoto wangu akakua mkubwa. Kishipembelezana tu na hiyo hali. Looking for prime land in an established neighborhood? Then your dream address is calling. We present to you 50 by 100 plots with ready title deeds in Karuguru, going for just Kenya shillings 5 million each. Yes, you heard that right. Just Kenya shillings 5 million. Ooh, what a deal. The plots, they are conveniently located opposite Northlands and just a kilometer off the Eastern Bypass Highway. Enjoy the luxury of convenience surrounded by modern amenities such as prestigious schools like the Lakewood Vantage School and the Royal Brains School. There are leading banks around: Absa, Equity, Cooperative, and KCB Bank. There are many eateries around like KFC, Chicken Inn, Art Cafe, and Choma Zones. There are Naivas and Quick Mart supermarkets, all within reach. The RFH Healthcare is along the highway. It is more than just land, it's location, lifestyle, and lasting value. Don't wait! Opportunities like this don't last. Call us now via 0113 50 40 43. 0113 50 40 43 and secure your piece of Karuguru luxury. Karuguru, where your future begins. Kapatana tu na mama mmoja. Akaniuliza aje wewe. Kumbe yeye naye alikuwa amesikia story yangu. Ni vile sasa unapatana na mtu, unasikia story vile kuko. Juu nilikuwa nimeomba watu, hadi kuomba. Nilikuwa nimejaribu kuomba. Hadi watu wamenizoea. Okay. Lakini mama aliniambia, alikuja akaniuliza aje kama naweza kubali mtoto mmoja. Sasa this is my firstborn, aende shule na watoto wake. Sasa huyo ndiye aliniokolea, akachukua kakubwa akaenda shule. At least niko na hope. Hata kama wao wengine hawayuko shule, niko na hope. Okay. Juu sasa huyu mkubwa akienda shule, at least anaweza fungua njia. Okay. Ilifika wakati shida ikatukura, kukanyesha sana hadi nikiwa hapo ndani, chakula yenye nilikuwa nimetafuta kabebwa na maji. Hali ya karafatini. Iliwezi kuwa ni mai. Nilitoka hapo, nikaendea kale kakijana kakubwa, nikaenda nikandanganya mama aje. Nipeke mtoto aende akae na huyu mtoto mdogo mwingine. Nimepata kibarua bahari. Lakini haikuwa nia ya kibarua, mimi nilikuwa nimeamua tujiue. Na watoto nilichukua watoto tukaenda. Kaenda hapo kwa railways. Kagoja mogithi ikipita. Hapo ndipo mama mwingine aliona. Bado mimi ni kama natumiaga watu. Yaani ukiwa na shida mimi natembeleanga sana na wamama. Huyu mama alikuja akanishika mkono, akaniuliza unafikiria aje? Okay. Nikamueleza. Akaniambia haina haja. Tukaongea, akanipea hope. Akatuchukua. Akatuambia haina shida. Wewe kuja tukae na wewe kwangu. Okay. Of which hata yeye alikuwa na watoto wengi. Sasa tukaanza kukaa kwake. Na huyo mama alikuwa anafanya kazi ya kujiuza mwili. Sasa hata mimi naona sasa yeye ako na watoto wakubwa. Mimi nikashikana na yeye. Sasa tulikuwa tunaenda tunajiuza na yeye. Of which mimi nikiingia huko ndani kama ni mwanaume nimepata, wanaona ni kama na waharibia. Okay. Mimi obvious nilikuwa nalala na mwanaume. Nikitoka hapo huyo mwanaume ana complain. Okay. Ana complain juu ya? Ana complain juu si yuko sawa. Aje? Nikilala na yeye damu inatoka. Ikitoka, unaona sasa ni uchafu. Alafu ananiambia na waharibia. Unaharibia wengine, unafanya nini hapa? Na uko na shida. Kwanza si uende hospitali. Unaenda hospitali ukatibiwa na nini? Mimi nikaona hii sasa siku moja nikakuta nikapatana na hao watu wenye wanalalanga na mtu njia yenye isiyofaa. Wanatumia njia ya nyuma mbele. Ukapatana nao? Nikapatana na wao.
Sasa mimi nimewahi fanya hivyo. Mimi nilitumiwa na wanaume wawili hiyo siku. Kaenda tukaingia wakalipa nyumba. Kuingia wakaniambia sisi tunatumianga mwanamke tukiwa wawili. Nikauliza kwa nini wawili aje? Akaniambia mmoja anafaa kuingia nyuma, mwingine ako mbele. Wanakuja wanaume wawili? Unalala na wanaume wawili. Na hivyo kulienda. Aya. Ilibidi nifanye hivyo. Lakini nayo acha nikwambie. Karibu nikufe. Ati? Nilifanya hivyo. Lakini cha nguvu. Juu sasa mwenye alikuwa ananiingia ya nyuma, ni kulazimisha, alikuwa analazimisha. Na hiyo machungu yote. Hata eri msichana mwenye ajui wanaume kuliko mwenye anapitiwa huko nyuma. Juu wakati walilala na mimi nilipasuka. Wapi? Na matako. We? Deko atoka dato kire dina. Oh yeah. Eni. Deko ne daugabu. Akejika anyitiro akejika niogu. Akejira we doyo ureka. Neke nirugo uri adaigire. Ure. Ndekira oguo. Umenye mau ni mathina ndogerera iguru ria mathina mangi. Ni wona nginya umuthi. Ni ndahona. We? Ni ndahona. Reke mathafu ndina twana tutire cukuru. Kamwe no oge cukuru. Nie mwenyewe ri. Wadi wata guthibara ona no njaririe guo ona ta gukira rirakira. Venye na kuongelesha hivyo unaona ukinyamaza hadi saa zingine nilikuwa nimekasirika. Mimi nasikia ukiongea ni kama uko kwa simu. Hadi saa hizi? Juu venye ulichapa makofi? Kwa hivyo hukuenda hospitali kuangalia ujue ni nini? Sikuenda. Nilijaribu kama siku moja. Wakaenda wakanifanya massage. Wakaniambia shida yenye niko nayo ya masikio ni hii sikio moja inatoanga uzaa. Ni uta kama hira. Na ya drum yake iko karibu kushikana na hii nyingine. Hii sikio moja ndio uanga sasa inasikia sauti kwa ubali. Umageje raderere no nginya yekwa yewe mameta katia. Ekwa kilo tiwe nita operation kana niki. Ndio watenganishe niweze kusikia vizuri. Ndio nyendelea katia ni. Ngadiginye hau. Ndire na mwihoko no mwe. Hau jikarete ri ara tuikaraga ri. Na hani niweza ici ni kuraura. Riu mwathire ko tondu riu ni mwakiuma muma kwa wakorwo riu hahore endia ri. Venye umejiuza watu after kwenda na jamaa majamaa wawili kulienda aje? Mimi nilitoka. Da kiumira hau thie ga honia guraro. Ugicoka kwa mutumia ule kana? Eni. Mutumia ucio twaendagia na no eri ndio unajua yeye alikuwa amezoea. Hadi nyuma. Wewe alikuwa amezoea. Alafu atakukubali kukaa na wewe? Mimi akaniambia wewe kaa hapo kama imeshindikana. Dari na gorojega. Onaga ndiko yeye ndiye ndagia alikuwa na roho safi sana. Mimi akaniambia nikae hapo hadi wakati maybe Mungu atanitumanisha tu siku moja. No ni aje irira atiriri. Muthenya uria gaiya kaka kuigurira farasi ya jerasi ya kure. Kariganirwo ni. Tondu we mundu ndagikaga na orikanirwo ni. Na ni njui muthenya gaiya kaigura njira. Tutigutura ogu. Na ni njui nie ciana ciakwa he muthenya igakinya cithome wega biu. Oguo. Witukio wakwa ri. Tukamete hau. So bado uko kwa hiyo mama? Mimi niko na huyo mama bado. Tunakaa hapo kwa nyumba watatu. Na kila mtu ako na watoto. Sasa zingine unakaanga unakuta hata hiyo nyumba imeingia maji. Na mnarara, kila mtu mnarara hapo chini. Mwenye ana mattress, kwanza sisi hatuna mattress, tunatandika tu magunia. Tunatandika makatons, tunatandika magunia juu. Una manguo zenye tunalalia kama tuko na hizo tunaweka hapo. Ama zenye tunavaa tunatandika juu. Kesho asubuhi tunaamka tunatandika huko. Ndio haria ri. Ada twena mutumia haria twendagia ri. Mutumia ucio ni ajira zoke na nyumba. Ndambe guikara nyumba. Ino guthinye ndathi ndaumagara guthi kuoya ibarua cia kuragu. He mundu rume ndacemaririe nake mujaruo kwanza. Ari mwega muno. No ni ajui kuma tene. Gikara na ikuru. Tondu
bado ni hada menyire ona uikite ri he mundu uri ari anja ri uragwikiria maitho bado ni anyonaga ndi ona ndirona muthuri ucio wako ni anyonaga no ni hagite riri unaona hata ile mashidanya tulikuwa tunapitia alikuwa naona na ilikuwa inamuuma. Juu hata mimi nilikuwa nauza hizi vitu zinaitangwa minyogoro. Hizi minyogoro za kutega samaki. Nidendagia na nidendagia muno ari customer yako. Unioka kama thina maria ndageraga ari tondu oni ahuraga muno oro ndakwira ona akuwa nataka niende kazi. Huyo mzee wako bwana yangu akuwa nataka niende kazi no nilikuwa najificha. Juu hata mimi sikuwa nimezoea kukaa hivyo kama sijafanya kazi. Huyo mwanaume siwezi sema ni bad luck ama ni good luck, tukapatana tu kwa barabara. Ogwo diete ogwo na twana twakatwiri tondu uyo gini ari thuguru. Kwa tunatembea hivi kwa barabara nikapatana. Gisema nyana yake akitiwira bado. Tondu ndaro arari tatigire kweja minyogoro ri. Ni ibarua tu okiria gasemanya nakio. Twasemanya nake ri. Akijira umako ni kuratorite tulikuwa tumekaa muda mrefu kama hatujapatana. Kaongea kaniuliza aje kulienda, nikamwambia mimi nilitezwa na mzee hadi tukaachana. Akaniuliza shida ni gani? Nikamueleza vile kulienda. Akaniuliza aje na uko aje? Nikamwambia mimi niko hapa tu hata nakaa na mama mwingine. Alikuja akaona penye tunakaa. No, huyo sasa ndiye alikuwa tegemeo langu. Wakati tulipatana, wakati nilimueleza mashida yenye niko nayo, aliniambia wacha anisaidie penye anaweza. Lakini uzuri wa huyo mwanaume mimi hajawahi niambia ati tufanye hivi ama vile. Ama ati vile nasikianga mwanaume anakuambia anataka mwili yako. Mimi nilimueleza niko na mashida na akanikubali hivyo. No tuko tumefika hiyo stage ya anataka kunioa. No ni dade na witikio kana muthenyo omwe no tuikare na mundu ucio. Sikuwa nimekuva moyo sana. Sasa wakati tulipatana na yeye, tukawa anakuja anatutembelea, akipata pesa ananunua chakula. Sasa maisha ikaanza kukua rahisi. Hata yeye alinipeleka massage. Kutengeneza masikio siku ya kwanza. Hiyo massage nilikuwa nafanyiwa at least. Nasikia kwa umbali, ilikuwa imefungana kabisa. Yeye alienda akanipeleka. Sasa alikuwa anafanyia shopping anakuja. Yaani alikuwa anatutreat kama mimi ni bibi yake. Hata kama nilikuwa na hiyo mashida. Sasa mwanaume kumbe huyu bwana yangu alikuwa amemuona kitambo. Juu alipatana wapi? Bado tulikuwa tumeachana. Todo yeye alikuwa anakaa Nakuru. Na unajua samaki ya Nakuru haikuangi sawa kwa kukuliwa. Yeye alikuwa anatoka Nakuru saa zingine, anakuja analeta wakaragita kutega. Anakuja kutega hapo. Kwa video. Leo mireko muthenya omwe akioka akithiku Naivasha. Naivasha re ni aigira iria-ini. Hiyo siku alikuwa amenipigia simu. Although siku ana simu nilikuwa natumia simu ya huyo mama mwenye tulikuwa tunakaa na yeye. Akaniambia ameingia kwa maji lakini atakuja. Unajua hiyo ndio siku ya mwisho kuongea na huyo mwanaume. Hiyo ndio siku ya mwisho kuongea na huyo mwanaume. Kwani kulienda aje? Huyo mwanaume aliingia kwa maji na akakufia huko. Hao ni odaigire ore uaga ona wana ukweregi. Ni ure. Ni ndacokire gwiciria atiriri kana ni kuroko ndarogirwo kana niki. Ana atia kuthiaga rimwe. Mjua unaweza ona mambo hata mimi nilifikiria mambo mingi sana. Nikurogwa nilirogwa ama ni nini? Nilifikiria huyo ni mwanaume wa kwanza, alienda, alinifanya madharau, ameenda hivyo. Hao ni watoto wanahitaji kulelewa bado. Na bado mimi niko mdogo. Sasa wewe hujaipatana na watu wenyu ever? Sijawahi. Hata ujui watu wenyu. Hata siwezi kuambia ati ule ni cousin yangu, hata wacha ati mambo na brother, cousin. Mtu mwenye anaweza sema ananijua. Nindi gekwera oria. Duwe ugiulio hata ujue ni mkabila gani? Ndio. Ugejeria ikaba nojari. Ikaba moruta analeko? Hiuta hada ikaraga Nairobi ire. Hau twakiagirana ikaraga na kabila ciothe hau. Kinyajaruo, Nyambaru. Na ulijulia Kikamba wapi? Nitulia hapo. Tulikuwa tunakaa na Mkamba. Akaetaga Mumo.
Ni ara Kamba gafio. Kwa hivyo unajua kuongea Kikamba? Na Kimeru? Kabisa. Hebu ongea Kikamba. Kikamba mtu akikuuliza aje wa mkata. Salimia watu uambie habari zenyu, mimi naitwa fulani, nawapenda sana na msubscribe kwa hii platform. Ninda mukedia. Akamba wale kula mwabika. Ya karibisha kwa hii platform. Na Kimeru? Sasa hapo Kimeru wanga inanichanga kidogo. Kwa nini na umelelewa kwa Meru? Nimelelewa kwa Meru lakini unajua mimi lugha mingi nimejua Nairobi. Nimenyete Nairobi lugha nyingi, nimenyete jaragia Kimeru timuno. Sasa huko mahali unaishi unafanyanga nini saa hii? Mimi nafanyanga tu kazi yote. Kwanza sana ya kufua manguo. Kufua manguo? No, si sana. Unaona si sana. Juu kwanza hata saa hizi. Niko yemeria ni kuivumilia nimevumilia hapo nimekaa. Bado nasikia vibaya. Todo unaona kuumwa na tumbo ya hapa. Heda kakaikarogo, kafaga ikaragomete. Ani eri ni kae kama nimelala. Kwani uko na shida macho? Mimi naweza kaa hivyo uone nimeanza kulia hata mondomorogi. Nike? Macho inajitoa machozi? Macho inatoka machozi? Yenyewe tu hivyo. Yenyewe tu. Kwanza ukikaa kwa kuna mwangaza mingi hivyo inatoka tu unaona nalia hivi. We ndajirogo we na thina wa mwili, na thina wa maitho, we na thina wa mato. Ito ukwe. Rĩu ciana ciaku citigire na mũtumia ũcio? Eti. Itigire na ũcio na rĩu thaa ici rĩ. Nega hiyo we. Ndĩrĩ hau no gũikara hau. Rĩu thaa ici mũndũ ũkĩenda gũgũteithia ũngĩmwĩra gũteithia atĩa? Maũndũ nĩ maingĩ. No njuge ũũ. Mũndũ wothe kũranjĩrũreirwo handũ korwo no wenda gũteithia mũndũ. Kana niĩ ũndeithie niĩ. Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa hoyaga nĩ rĩrĩ. Wona tondũ tũgĩingĩra cukuru nyone ũguo. Nĩtwaingĩra cukuru. Tondũ thikũ ici rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ũgĩe mwana no gĩthomo. No gĩthomo. Rĩu rĩ mathabu mangĩ marĩa njĩkaga rĩ ruta mũtumia ũrĩa ndaikaraga nake rĩ. Eno yathikirwo ni Mospari. Huyo mama mwenye nilikuwa na yeye alizikwa na kanjo. Toro ndani na andũ a gũikara. Saa hizi mimi nakaa kwa rent. Although tunakaa tukiwa wengi lakini ni pazuri. Mimi naweza tamani tu. Penye naweza amka. Ama penye tu naweza lisha kakuku kangu hapo. Nikae tu hapo na watoto wangu. Anyway, ama pengine na dinao ya kukua. Nikikufa at least nione pa kuzikwa. Hakuna kitu mbaya kama mtoto kuenda kusema mama wangu alizikwa pahali fulani. Although haikuangi ni kupenda kwa mtu. Kweli. Hii tunaweza omba. Unaweza pata tu pahali penye tunaweza kaa. Pahali mimi nazalisha tu kuku. Ndio kuna kitu kizuri ukikaa pahali unalisha jipanguze. Hata wewe mwenyewe unaweza shika ukauze. Panguza. Zenye unaweza enda, kitu yenye unaweza shika. Uende ukauze ati useme ni yako. Ukikaa kwa pahali hauko comfortable, huwezi fanya chochote. Ni kwanza kama saa hizi mimi hiyo najua dia katadeke ni wanga najiru. Mimi hata naweza jirusha tu kwa gari ni wanga juu sasa. Kazi kuna kazi yenye siwezi fanya. Kama hiyo tu kufua manguo hivi wanga inanishinda. Kufua tu. Kini siku ya Mungu itafika. We, pole, peana tu namba yako ya simu hapa. Juu kuna mtu anaweza sikia historia yako imguze na aseme anaweza taka kukusupport na njia yote. Peana tu namba ya simu, mtu mwenye anaweza iona asikie kukusupport, aseme labda anaweza lipia watoto shule. Kwa hivyo watoto wako hawajaingia shule? Watoto wangu wawili hawajaingia shule. Ni huyu tu mmoja mkubwa juzi ndio aliingia shule. Kwanza aliingia term 3. Yeye aliingia shule. Peana tu namba ya simu.
Hata sio hata kama hauna hata unaona hata kusaidia tu mtu na maneno, hata maombi inasaidianga. At least unapea mtu. Ni kweli. Unapea mtu hope. Unapea mtu hope, unamtia matumaini. Mimi sijui nitasema aje, ni Mungu tu anajua. Peana tu namba ya simu alafu mimi najua tutaongea after camera, tutaongea sana. Juu saizi unanisikia venye naongea nikiweka sauti juu. At least tukikaa kwa kiti karibu unaweza kuongelesha. For now peana tu namba ya simu. Mtu anaweza ikoro wewe no hoti, kama uko na uwezo unaweza support you madam, ama hata angaliwa masikio yake. Si mnasikia venye naongea na nguvu leo. Nijua kwa venye amesema kuna shida ya masikio. Njia yote tu yenye unaweza msupport nayo, unaweza msupport. Namba yako ni 07? Namba yangu ni 0795 111 851. Rudia tena. 0795 111 851. Majina unaitwa? Majina italeta Kamande John. Kamande John. Hiyo ndio M-Pesa yako? Hiyo ndio M-Pesa yangu. Asante sana. Mungu atatenda jambo, na Mungu akubariki, na Mungu akukumbuke, na Mungu akupe tu grace yake na kufungulie njia. Kubali tu kwanza tumalizie hapo for today. If you have something unaweza support madam nayo, kama hata ni maneno hata maombi ndio amesema, unaweza msupport. God bless you so much, na tunawapenda sana. Asanteni sana. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa. Uhoro wigie broti ndina cio ci mwena wa Eastern Bypass, na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini ĩrĩa main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1, na ona farafara ĩyo ya kuingira ni ya rami. Uguo handu haria gukorwo gikinya maram ni handu hanini muno. Handu hetagwo Karuguru. Wi Karuguru, ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyite broti ici. Ni broti cia 50 by 100, na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa ciringi milioni 5 o broti. Na handu haha kuringana na uria urahona to ni juni urona mbica, ni handu hakurite na njira nene muno. Ni handu haikaraga itonga, ni handu haikaraga atongoria, ni handu haikaraga maceleb, ni handu hega muno ungigura na wake muciĩ waku. Na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake, tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno. Na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartments irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50. Uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest. Ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno, no cokie mbeca ciaku. Ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow to compound ukomborithagie no wiki uguo. Haha tigute ona hanini eroreri akwa kana arata akwa. Undu ungi mwega muno wigie cia ici igiri ndina cio ni ati cikomeire barabara. Ino ni barabara murona haha, uguo ci haha barabara-ini. Kundu guku maundu maria meku ni maingi muno. Guku kwina mathukuru, ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo, ni ndona ingi itagwo Royal Brain. Uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no urenda gwaka muciĩ wa guikara, mathukuru me haha hakuhi. Mafengi maihuire guku, ngiuka ni ndona fengi ta KCB, Equity Bank, ni ndona Cooperative, ni ndona mafengi maingi muno. Okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi. Ni ndona KFC, ni ndona chicken ini cirio guku. Wenda kunywa kahua at cafe, ungibatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas, Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri. Yani ungienda handu hega ha guikara, handu classic ti hangi ni haha riu. Undu uria gwika no kuhurira na beno ya thimu 0724 333313 0724 333313 nigetha twaranirie nawe. Ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot, no ungikihurira hihi no tumenyo ria tungiaria. Broti ici ciina ready title deed, uguo wagura ni ready transfer. Wenda kwambiriria mwako waku wambiririe hau. Mwikaribu sana, hura na beo ya thimu 0724 333313. Karibuni sana. Looking for affordable land just a short drive from the city? Welcome to Isinya.
Only 55 kilometers from Nairobi CBD, where your dream of owning land becomes a reality. Secure your 50 by 100 plots today by paying cash price of only Kenya shillings 450,000 or pay in installments Kenya shillings 500,000 and pay the deposit Kenya shillings 150,000 and pay the balance in 6 months. There are ready title deeds. Whether you're into farming, building your dream home, or keeping livestock, Isinya offers you the perfect environment to grow and thrive, for all amenities are available. Don't wait. Plots are going fast. Call us today via 0715 999 909, 0715 999 909 and take the first step towards your future. Nitwamugeithia murega eroreria itu. Ithuĩ tũrĩega mũno makĩria na ni marĩtwa makwa njĩtagwo Simon K. Na twi haha twina director all the way from Tayari Land and Housing na mwakiona matonyo maya humbĩtwo nĩ kambuni ĩno ya Tayari na mũthenya wa mũthĩ nĩ tuoka twina maũndũ mega makĩria mũno tondũ director atwĩrire ũndũ ũrĩa ekaga nĩ kũ make sure na gũtigĩrĩra nĩ atwethera kĩndũ kĩega kĩndũ affordable na ngwĩraga ũngĩkaigua nĩ ndakũrehera broti kuma gwa kambuni ya Tayari ũkamenyaga broti iria ndakũrehera twakũrehera kĩndũ affordable kũringana na kũrĩa twakũrehera tarĩu kũrĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ director tondũ nĩ njũĩ gũkũ nĩ twendetie phase 1 na Ngai nĩ arateithirie ũrakorwo ũkĩona phase 2 nĩ njũĩ thaa ici mũndũ ũrĩa ũgũka kuona kũndũ gũkũ oria haha next nĩ akaigua atĩ ti-itherũ Tayari nĩ wendagia broti affordable so mwĩkaribu sana tũgeithio nĩ director na tũmenye twĩ kũ mũthenya wa ũmũthĩ tũmũtarĩrie mawega ma kũndũ gũkũ na uikare hau na ndugathenge hau. Director karibu sana ugeithie arata aitu. Simon thengio muno niguo ni undu ona guturehe guka hamwe na ithuĩ kundu guku. Niguo na Simon nyambe ngeithie roria aitu na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Niguo tondu tugite miaka iyo tukoretwo na andu aya ithuĩ tuonete wendo wa magegania. Niguo tugatwarana wega rimwe mwena witu ni tukwamaga kidogo magatu understand makwama kidogo kamathikĩrĩria na tugakorwo tutwaranĩte wega muno niguo rĩu Simon twĩ gũkũ na nĩ ngwĩraga hĩndĩ ciothe wona ndakũrehe handũ niguo ũkamenya atĩ hena gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma ngũrehe kũndũ gũkũ niguo rĩu gũkũ ti kũrĩa kwa iria na ũkĩ no nĩ ũrakĩona nakuo gũkũ nĩ Isiraeli ĩngĩ ndĩrakwĩra nĩ thaka mũno niguo na Simon twarĩ o kũndũ gũkũ niguo o hĩndĩ ĩngĩ na tũkĩendia phase 1 niguo na gũkũ Simon rĩ tũrĩ gwĩtagwo Isinya niguo Isinya rĩ Simon ĩ kĩndũ twĩtaga 50 kilometers northwest of Nairobi. Nairobi town city kuma Nairobi nĩ kuga nginya haha nĩ kilomita 50 gũkinya Isinya town. Tondũ kuma hau Isinya town gũka haha nĩ kilomita ingĩ 5 niguo koguo twĩ around 55 kilometers from Nairobi Nairobi town. Niguo na ngwĩre Simon o torĩa ngwĩraga kũrĩa guothe ngũtwarĩte nĩ kũndũ guothe gũkoretwo gwĩ thĩinĩ wa Vision 2030 blueprint niguo na ngakwĩra gũkũ twĩ thĩinĩ wa still wa Nairobi metropolitan region ĩrĩa nĩ yakavĩte Kajiado yothe nĩ gakava Machakos yothe na part of Murang'a. Actually I think even Murang'a yothe nĩ yakavĩtwo na Kiambu Nairobi metropolitan region niguo na kũndũ gũkũ Simon nĩ ũrona ũthaka ũrĩa wĩ ni ndoka ndamaka na nĩ ũrona kuma rĩrĩa twĩrĩgaine maũndũ marĩa me kũndũ kũrĩkũ me kũndũ gũkũ actually ona rĩrĩa twĩrĩgaine bara ĩno ndĩarĩ ndeme actually to twageragĩra mwena wa rũgongo tũgĩũka cia phase 1 niguo rĩu ĩno bara nĩ yatemirwo ĩgathiĩ ingĩrĩte kĩ ona ndiakĩona hakuhĩra mũno tondũ rĩu tũradivertĩra tũkaga kũingĩra ga center-inĩ tũkadivert hanini nĩ ka bypass niguo tũkaingĩra nako na Simon ngwĩre njerethere mwĩroreri witũ ũrĩa angĩkinya thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ wĩ Nairobi town niguo no woe bara igĩrĩ no ũthiĩ na Gĩtengera ikũrũke Gĩtengera niguo 20 kilometers from Kitengera ukinye Isinya niguo wakinya Isinya woe bara tare ya guthi na Kiserian niguo
800 meters to 1 kilometer uturn to your left niguo uingire bara ĩyo na bara ĩyo nĩ thondeketwo wega mũno na nĩ weyonera ndeyonera na maitho tondũ ona ha MCA nĩ na haha rũgongo MCA wa gũkũ okay haya no ucoke ume ugere Nairobi ume Nairobi woe bara ya Lang'ata Road okay Bomas of Kenya uingire Rongai Rongai uingire Kiserian woe bara ya guthie na Isinya uhitukire ya town ya Mbirika wahituka town ya Mbirika the next town is Isinya utanakinya Isinya petrol-ini ya National Oil on your right niguo uingire kugu handu ha ni handu hakuhe muno muno na Saimo wanasiasa na itonga ciothe uwi ungingwetera thaa ici amu tutigukimagweta haha niguo gitonga giothe uwi gikindu guku niki tondu riu guku nio twitaga bread basket okay Saimo umuthi uyu ui Kiambu ri nio tuwe bread basket niguo migunda yatinangirio gugiakwo mafurati niguo arwaka undu ni hinya wona mugunda intact ikaigiri au urute ku ndungiona ni 50 by 100 na hindio 50 by 100 yo ni milioni 20 niguo na handu haha Saimo umwe kuma kuria Nairobi tuona ni kilomita 5 na kanyamu niguo uke guku ni urona urimi uri urarutwo ni andu guku ndakwira guku ni mugunda wa macungwa niguo iri ni migunda ya hay kuria ni hay haha center riu town ino riu ino turiganitie ni manyumba andu magurite magaka ni urimi mutheri wa mahiu wa mimera tondu tiri wa guku Saimo ni mwega muno niguo kundu guku gutiri kika kiutangika Saimo gutiri think of it gwaka kureithia ni ukureithia kurima ni ukurima wi muira ati tukiingira haria no wona industries iria cie kuria ni mago down mundu wothe urenda ku invest agro processing zote utafanyia wapi ni ugwikira goko niguo koguo Saimo kundu guku ni dhahafu ino ni dhahafu niguo na Saimo kundu guku miaka irari ho mbere yo ri I think 5 years ago niguo Isinya ri was a very dusty town kariga town yo kina ku umuthi uyu ni urona miako iria i town as a matter of fact Saimo wona hau town ya Isinya area yo ndungiona kiaga 50 by 100 na tho wa milioni kuma 5 what ndungiona you can't niguo ndungiona wambate haha Mbirika ni gatauni karari o uguo thaa ici ndungiona kia ku Saimo na tho wa milioni cigana igiri niguo to ni ndirikana he mundu twatinangeirie mugunda Mbirika town uingire around 5 kilometers niguo na hindio mendagia broti 100,000 mau matatu umuthi uyu ndacokire ndaiguire milioni what koguo niguo ndiraiga atiriri kundu guku ri guku direct ona mundu agi riu unanitaga kungigiaka exactly na njikare ino wona meci iri yakitwo na guko Saimo ndona katutakumonia mbica aini meko meguku wana siasa meko meguku mundu wothe you think about we na investment yake aroka kundu kuriku kundu guku niguo na oko ni bara no wona accessibility niguo mai ni wa maya taru uyu ni iba witu na bohoru uri na bohoru na mai ni mendagia niguo gutikiri na maria piped no boholes ni ciruta mai ki guku thitima ni weno Saimo na actually guku ri tondu ni numagira he murimi he muthuri we ho muhindi murimi muno ari maga guku ndio kandi kumugeta ritwa augire guku mai ma guku we ona ndenjire na manakiria na machine menjire na moko magikinyira mai uguo mai ma guku no wenje na moko no murimi wa mburi a importaga mburi ni riu njoe nginya gwake no ngutware nginya gwake riu reke nguire Saimo giki guku ni gold niguo urore uthaka wa kundu guku Saimo uri ohana mifugo iria i guku ona riri ta imagine ni kiangazi na urore uria kuhana gukiurite gwakiura koguo tukera mundu wi hau ukawigithie kundu kuriku kundu guku kwina debate ikoretwo ikuo ya shares niguo na broti gukoretwo na debate yo andu makiuga ihi shares imwe ka broti na tutirera mundu ndaka invest niguo you can also invest no he undu umwe share no ite very true
no ite na no unyite munyaka iki atia niguo nene yani ugie na investment more profitable. Very true. No Saimo mugunda nduri hindi ugate na ndio na kaburi ndio kwa niciagwa bro ndikagwa arafu umenye undu ungi tari wa share no tigo gicihura turacihura tondu onacio no tugukiigithia niguo share ni political influence. Yes, very true. No uthi ukore hena mwana siasa uguo reka atia ura influence. In fact na ti kumisambia ono kihingura account ya share ni uragio kana ni uri in political connection kana ni uri mundu anyu thiini wa siasa niguo koguo ri tukaiga atiriri ukawoe kaburoti gariko handu haha ndakwira miaka itari kuraihu kahinda gatarari kuraihu angikorwo hindi ria turokite ha director gutirahanaga uguo ni miaka iri kana ni mwaka umwe last year gutirari u gukuona twa struggle muno guthie niguo no ni kuonaga nuona kwina maendeleo me kundu kuriku me kundu guku tundu mwaki security maundu maya mothe niki niguo koguo rugakera mundu wi hau uka uigithie kundu kuriku kundu guku tondu wona waigithia thina ma investment yaku ndingiurira na kundu guku ona uigue ni ukwenda guikara ni uguikara na kaundu kangi ga bata muno Kajiado na area ici cia Isinya na Kitengela ni very cosmopolitan. Ndungigwita kwa Maathai as a matter of fact gukirio na Maathai no andu ari ingi me guku ni andu ni kabila tofauti Gikuyu Githii Baruya kila mtu ako happy koguo tukamera riri ni ihinda rianyu kai muigithie na nge muhoro ucio Ngai ni eguka turathimite atukurugia bururi witu Saimo niguo actually no nyende kumera atiriri tondu ni nyendete uhoro wa urimi muno arimi aringi muno marari moragira guku ici ni guku ukora mundu ni ya mugunda ni akombora mugunda wa eka 20 arari manyanya arari maitunguru na aga kamucie gake uguo guku ti gute kundu kwega muno niguo Saimo director phase 1 ndonete yari haria mbere yo ndikiwe kana uyu gutwenderia uria watwenderia phase 1 kana uyu ni ugukiongerereka mbei Saimo ndirendaga ni turari na force muno gutindikwo kuongerere no tuiga atiriri andu aria meguka mbere tukumenderia o ta uria mekite atia twendagia to ni maranjiraga atiriri director twethere Isinya to no wakinyinire no o bei no iriku no iria hau ithuĩ twita kamboni ni ithuĩ tukuhinyĩrĩrĩka kidogo ka profit gaitu nĩ gukundera no tukuga atiriri tumenderio uguo bei ya 450 hekia 50 by 100 kia cash 50 by 100 niguo angikorwo wi wa installment ni ngiri magana maigana matano urihe na mieri igana 6 utuhe deposit ya ciringi ngiri igana ria 500 ici ngiri tukuhe mieri 6 gukorwo kiriha koguo ni ta kuga ati ungikorwo uigireire ri na icio 150 ri ndwagitigia 350 mieri 6 ri ta ngiri 60 o mweri na that is inclusive ya title deed handu ho akirihega biu koguo hati kindu kingi tugacoka gwika atia na urie riria tuguka site moke morie cia guku manyonie kia kimwe kirendio the wa ciringi ngiri 700 ni mama tingiona ni ndanoria na hindi wengi ndokite ni ndorite na mundu uria hihi wagurite kia mbere ni njuyo na thaa ici akiendia ndangiendia asa akwendia wega muno another thing ino ndona ni bara uguo mundu uyu wi bara-ini uhutitie bara ino na ino ni bara main ithiete gathie kanyitana na bara ingicoka na mwena wa Kajiado ni bara main ni bara nene muno ona ni ya anda aya metagwo Kera rural roads koguo riria megugwambia gwikirwo kiriari rami ino ni njui gukoi budget ni no riu ndigikiritwo no ungirora bara ino anytime tukite nawe nduru wakora itari nime niguo hindi ciothe ko nime na injikire ka moram niguo wow thank you muno director na ngwiciria hau ni mwanyita wega kundu guku ni kundu kwega muno eroreri aitu na ndimwiraga nie ni maitho manyu kundu
tondu guku riria twirigite kuo ri gutiahana goguo na niguririkana he mundu ndarehete site guku hindi yo na nitwathinikire muno tugikaingira haha tondu fareno ndiari njega na mundu ucio ka anjirire guku ndingitiga anjirire ndingitiga ona thaa ici no aranjira tondu ndiramugutiirie ngamwira atiriri haria woete ka phase 1 ri hena kamugunda kangi turathie kuruguria aranjira wa mwarugurio kanjira immediately riu ri ni kundu kwega muno mwiroreri wakwa na guku kwina maundu mothe na iyo ni nduthi ni mwakiigua twi bara-ini ona mundu ungienda kurima by the way guku irio ni cireka wega muno nitukumuonia mbica cia migunda guku irio ni cireka wega muno na toguo mwiro ni director kia gia 50 by 100 hamwe na title ni ciringi 450 na mundu uri kwenda kuriha na thiri no urihe na mieri 6 wambe wigirire 150 balance urihe na mieri 6 no ru wakiriha na thiri ri ciguka 500 na kundu guku ru andu aria manjuragia ati handu mangiaka guku ni kundu mungiaka ukai guku ni kundu mungiaka ni guku kwanza riu guku ni director tondu ni nguoya haha ota kanuthu ika ri ndakona gutari kuo ngari taira riu Saimo na ndakwira guku no thaa ici andu marona kuhano na ni gwakitwo mieke the last 2 years ni gukoretwo na development muno Saimo. Very true. Riu ni ndu wohoro makiria ungikienda kubuka na ni ngwenda ubuke immediately wona video na ko ni ukorwo wina interest wenda guka site visit na beno niyo kuhura 0715 99 9909 0715 9909 wofici cia Tayari Lands and Housing cikoragwo cikuria Thika ukiingira Thika ungiuga wigirwo stage yetagwo Gatito gutiri matatu itowe hau na wigirwo Gatito he petrol station ya Shell ikoragwo hau petrol station ni ya Shell ungirora guoko gwaku kuo mutho ni ukuona building yetagwo Mco Plaza building ungioka ku third floor room 302 ni ugukora ofici cia Tayari ku uguo mwi karibu sana no hure thimu yo na no ucere ofici ukai muigithie guku na mutikerira ni director nguona tatwarikia na ndiungira andu aya ciugo iriku cia muico nigetha tucoke turekereria ni no ndimerire marathimo moke maigithie guku. Amen. God bless you so much, tunawapenda sana, mugene ihinda riega. Thank you.